Natural Samoa water, the taste of nature. Te fau le malai. O le sila tali matangi le fautu ngā tangi Samoa. Le matango fia leo le atua. Wa ia tofa ai le aso na lupe ma le tai ao salavas. Fo ia tupe ia le vi inga ia te ia. Matou tali tonu. A muli se taimi tu fonga le sau noanga utu le nei aso. E anga tonu ai le mawalunga le nei tai ao. Toa e foi se matu pala pala le malu tau aso o le maote le nei tai au. Ai au te tu la ima le nganga whalo alo. Tau tala foi ima le awa tele. Fai masui au se tō whātau mo le moli le fionga le fonga fitalai. O le whala fofolo le pale meni. O le toa na vini mua o le whengainga a inga tu mua mo pule. Tau ina mātou whata alofa. Tau ina mātou whatu lima. Le awhio mai le nei tai au. Sua lau sunga le tai tai o le sauninga. Lau sunga le tai tai o le Kalesia Worship Center i Samoa ma le lalulangi. Lau sunga le apostolo to uta alori. A fio lau a fionga le tai tai o le malo. Le pale mia filifilia o Samoa. Lau sunga honorable la uli le mali toa po la tei wafos. Pa ia le tafu tolu whātau ngai o tu tino le tātou malo. Pa ia whale anganu. A ma malu sau sau ngata le atua malana ngaluenga. A fio maia. Su maia. Tala maia ao lo tō langi mama. Male soifua manuia le nei tai au. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. It's an honor and privilege to speak on behalf of the Speaker of the Legislative Assembly. Just to welcome you all to this special occasion, the special ceremony, the official swearing-in ceremony of the Ombudsman of the State of Samoa. Afio maia, tala mai au. Tu sai mal tātou pol kalame, o te wala au mal whālau le lau sunga le taitai o le sauning. Mo le taitai ino le tātou whamoe moe, i se sauning a lotu pupu. Male nganga whālau anu. I le awa ma le whaalau tele, tua i fwoi lumo le, pa ia o le maota nei, le fionga le, pa mia ma ro kapaneta, ma si fwoi le malu nei popotonga. I just want to greet everyone that is here, in the name of our Lord Jesus Christ, and I want to thank you. It's an honor to be part of this occasion. Tu ai man whaalo alu tele. Ala tatu talo. Le atua ta mā le alu ma le anganga pa ia. Le atua o Samoa. E silsila nei potpotonga o taitai nei na e tofia e taitai la tunu. Le o matou poto mai ono le whamoe moel nei as. O matou wala watu I lo fio mai. Nganga pa ia taitai matou. Fetalai patonu mai. Aftai le maliu mal totu Keriso. Aftai lo nganga pa ia. E le swafa man malo Yesu Keriso. Amen. Amen. Ya watu le foi pese, mal dato pese.
I tātou whanolonga mwhafonga de upo le atua. O le Roma e balu alo de whai upo e luasful balu e totsful. O tātou I loa fo I e ngā lulue whatasi me umai le lei ai lātou e ua alo lofa I le atua. O e ua bala uina I lona whina ngalo. Awai, o e na sira fia e ia ana mua. Na ia tō fia ana mua foi. Ia fo linga I lātou I lona alo. Ia fo linga I ate ia. Ina ia a bea o ia maunu matua o le a uso e tō tele. O e na tō fia ana mua e ia, ua bala uina foi lātou e ia. O e ua bala uina e ia, ua taua mea tonu ina foi lātou e ia. O e ua taua mea tonu ina e ia, ua whamanui ina foi lātou e ia. I will read in English. And we know that all things work together for the good of those who love God. This is Romans 8, verse 28 to 30. And those who are called according to his purpose. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Whom he predestined, this he called. Whom he called, this he also justified. And whom he justified, this he also glorified. Yeah. Maybe I will try, and I know some of you will not understand Samoan, but this is the purpose and the calling of God. Everyone that is under this roof, you are here today because you have been called by God. It wasn't your decision. You have been predestined to be part of this. I don't know if you understand this. You didn't just decide last year to come here. I asked the two officers who came to see me, I said, why have you chosen me? And what I'm going to do? What it is for? Because I'm not very familiar with what an ombudsman or ombudsman, what does he do? Okay, now I understand. But this is the purpose and the calling of God. And what a role to be an ombudsman. O whalongo atu o tangata lea e ave uma iai whainga tāma. Ma whawhita uli o me lelei, ma mea whaale lelei, sei tulou e tau ai uma iai. Ngā o Yesu e ave e lea mea a. Ngā o Yesu e whaikani e mea ringe. Sei tulou, a te lopa ia mui. But Clarence, you were predestined for this day. This is what the Bible said. Your gift and your calling, God knew it. You didn't just walk into this place. And then he said, when you are in the purpose and the calling of God, you will see an amazing thing. All things work together for the good of those who love God. I don't know if you ever thought of this. Kuranga de lei don mea deke vai aku e ngā ioi ia mea uma. E peso soangi atu e. Ia awange e a moa de wala au lea lea tua. It is not about us. It's about him. Se kurou. Afkairo wa fionga al panmia.
I want to thank the Prime Minister for keeping the faith in the House. I've been watching you. I've listened to you. Watching what's going on in the House. Because today we are being challenged by all kinds of philosophies of life. And you know very well. We have worked all kinds of things. It doesn't work. It will only end up in fighting and division, and it doesn't work. That only Christ can bring peace to Samoa. We have seen it. You remove Christ from Samoa, we have nothing to stand on. Our purpose and our calling is Christ to be the head. Clarence, you are predestined to be conformed to the image of Christ. This is your calling. Every one of us. For you, kung ngay pay pure man. Pa iya foi mitska so sagata o I for the office. Tato wa nga bala au ka ko wele tu. E da so ke go foi ye, e da so ke foi ye mene, e da o au me alofa. Your gift and your calling, you look at yourself, you are unique. Don't compare yourself with anyone. You are unique. Why? You are special because God called you. I understand Samoa is a religious country, but not everyone believes in Jesus. Not everyone. But I challenge the House today. Let's serve the Lord faithfully. Let's do what honors the Lord. Yeah. Now, what was here, Mary? Titi there. There were few of you. Okay, first, I had to back home if I think out. I can't remember my oil go wife. You're going to take all this to your family. They're waiting for you. And here you are burdened with all kind of things that people throw at you. Careful, Yaki. Yet, you can do it because you have been called. You have a purpose. You are unique. Your talent and your gift, you are unique. You can do it because all things work for the good of those who love God. Còn không mau gì nhé. Okay, this how we fetch a religious symbol that doesn't mean anything because I believe in this word. Ông toàn bên này để các pháp biểu Christ. Cháu đơn này là một môn liên Nga rồi. Moreover, who has predestined, he has called. Kuso predestined means nga bala au oi fa mea lofa oi fa bako gift or talent long obinga ai kikiro po yaki oi ede oi se isigia po se fo mai e ke vai fa yaki oi e fa pikoa oi wa fa oi de ku monemeda. So fa fi whom he justified, he glorified. E umai mede. Ma wo lungon me wa abe ai fa ai nga oi de tu. Upu nge la fionga de tu. E makapti ya pa ka ko su stai. Because Clarence, you're going to take this to your home, your family, all the burdens of the people. But I challenge you with one thing. Sa ko po ya Paulo mga itangatay manako umasay konito. Ako pa po ke bo lukon nitong tao po yon. Ala fa ko po. Abay. Kaway may umako ba nga yak. Naman ang sai mako ang sai wo masang fo no fo pui wo masang fo tao ay mafay tala tangat wo masang ye. O may ra fo bay. Ay fa per kala po. Olo pui I'm protected by a weapon called righteousness, left and right.
Mea no fai o le amia kou. Nga ke pui nga oi. Left and right. Right is the sword. The left is the shield. Mea no le amia kou. Ai fai o le amia kou. O bold. You are very bold when you do righteous, the righteousness of God. I live with me. There's something that surrounds you because of Christ. It calls a hedge of protection. They faith kala. Sakan ilo may sakan yin mera. May sakan yin. Le tua ang anay le pa nga kipupuya yopu whatever ngo fasik nga yop. Clarence awar kare pengar pu le palea o le palea e kare pe ambio le ton. O palea dem fight you cannot be attacked from outside. It can only be attacked when you can only be when you walk out of this hedge and do your own thing. Stay in my love. That's what Jesus said. Stay in my love. It's the most powerful thing on earth. You cannot be attacked from outside. The only way for the enemy to attack you is when you decide to walk off of this protection. Satan knew. Mama ino na ya sa kangi kanga kolpukpukko nga ngay rai pui pa nga markakay do pui el pa. Le tua faftai. Fa awful fallen nei tai ta'il malo pui. I pray for the hedge of protection that the enemy cannot get into the leaders of our nation. Bless we Clarence Nelson, his family, and all that he does. From today, as he takes on this road, I ask for your anointing, wisdom and revelation. Show him what to do. You have called him, you have predestined him, you have justified him and glorified him. Thank you again for the truth of Jesus. In your precious name, amen. Lau sunga le taitai o le sauninga. Lau sunga le apostolo to uta o loli. A to mana tolo tu le loma le saunanga au tu le nei aso. Pale whea ngai. Tō aise matu pala wala ngā ruenga whita. But we feel the anointing of the Holy Spirit this morning. And especially His presence with us. As this is the main purpose why we are here this morning. Not only for the official swearing in of the new Ombudsman. Ia tātou o le atua. Ia ialo whangia. Tātou talo for His blessings and His healing and His protection to be upon hui malona malawina. Pamalo whaftai mo ngā luenga whitāle nei tai au. Au tui nātu lava noa ma le whāloalo I lau a whionga le whongwhtalai. Mo le whātou tai o le sauninga o le whātou tonga o le whionga I le komisina o sulwhainga ma le nganga whāloalo. Paftai atu le fonga le aso, au sunga le whailau tusi o whono au whaituna whono. A o le I whātinoina, le whātau tonga o lau whionga le komisina o sulwhainga, o te tāpā ma le whāloalo lau whionga ina ia e tūla I ane lo no fō lo e alala mai ai, a o whailoa tūlanga alo ia nei. Ua o tau lima ina le whamaoninga le whionga I le au mamalu o le malo, I le aso luas flumoleono iuni lua fe luas flumoleono. E le unga fono o le fono au whaitula fono, o le aso luas fulmalima iuni lua fe luas flumoleono. Na whautua ina ai le whionga I le au mamalu o le malo, mo le tō whio la ua whionga voi Clarence Joseph Nelson, I le tofi o le komisina o sulwhainga.
E tu sai, ma le mata upu valus fulma le lua o le whawai o le malo tu toa tasi o Samoa, a feiva se lau ono sfulu. Whapea le fwai upu fitu, ma le fwai upu valu, o le tula fono ko me sina o surfa inga lua afe sfumato. Pepa whamauni o tō whinga. O au, tui maleri whano vale toa suala uvile lua, a o le malo tu toa tasi o Samoa. I lunga o le whautuanga, le fono au whai tula fono, i le aso luas fulma le ono iuni, lua afe luas fulma le ono. Ma i lalo le mta upu valus fulma le lua, i lona pui pui tasi, ma le valus fulma le lua, i lona pui pui tolu, ma le pui pui a, o le whawai o tu toa tasi o Samoa, a feiva se lau ono sfulu. Ua o tō fia ai, voi Clarence Joseph Nelson, e a vea ma komesina o surfa inga, Ombudsman, mo le vai taimi e ono tausanga. Tu ina atu lau nei lima, i le aso luas fulma le ono i ulai, lua afe luas fulma le ono. Sainia tu i male alifano, vale toa suala uvi le lua, au o le malo. O te tapa ma le whalo alo lau a fionga ina i ea fio mai le lau lau i luma nei, mo le whātino ina o lau tautonga. E mo le whātino ina o lau tautonga, wha mo le tūro wa au tau matau lunga le tuspa ia, ma whai tau le tautonga i le ngangana Samoa, ma whaiu i le ngangana wha Peretania. Malo whaloa. O au, Vui Clarence Joseph Nelson, o te tautō i le atua e ona malosi u malak. E whaapea. O le a o tautua le lei ma le wha maoni i le malo tuto tasi o Samoa. Ma o le a o wha maoni ma tau ave tonu o utiute o le tō whinga i le komsinga o sulfa inga. E tu sai ma le tula fono, e au noa ma le fefe, po le whaapito, alofa, po le loto ti ngā. Ma o le a o le whaalia i se ala, tau tino, po le whaala tua, so se whaamtalanga ua o mauaina, po o e avea se tasi mau sui. Ai vanga nai ona mana o mia i le whaatingonga o lau ngā ruenga. Ia fesoswani mai le tua i atea. I, Vui Clarence Joseph Nelson, swear by Almighty God that I will well and truly serve the independent state of Samoa and will justly and faithfully carry out the duties of the office of the Ombudsman in accordance with the law, without fear or favor, affection or ill will, and will not directly or indirectly, except as may be required in the discharge of my office, divulge any information received by me or on behalf of myself. So help me God. Whaftai, whamna more saini lau suafa i lau pepa tautō lau fionga. Whaftai lau fionga, manuia le wala awina.
le avatele ma le whaaloalo, le lao whapitole nei, mo le malelenga mai le fionga le tātou malo, la noe lau fionga le taitai le malo, lau fionga le pale mia whiwhiria ono po la aule le male tō po la te waufosi, mo le saunua ngau tū, male anganga whaaloalo. Toi mai sau pati e vi le li. O lea ua mapu I whale matu le seu ngā li. Mapu ia I ni a whane le tiunga whale upolu. O wā lea ua malu maunga le tai au male aso. Ina ua maea o na tātou sau. I lau olive o le whaalatanga tātou te mua mea I matautu saa. Whaafetaia le atua malona alofa, whaasalafa, ua tātou waufanga, poto ai le manuia, ma le fia I ti a whau nei. Pori ai le ngang whaafetai, lau fionga le apostolo, to uta aloli, hawa le upu whalai au e tō matawina ai le tātou tai au male aso. Whatala ia I maunga ao pa ia o le atua, le tua le tama, le tua le alo, le tua le nganga sao, le tua o lo whaavae ai le tātou malo sa moa. Ia te ia pēlo na vi inga whaavavau lava. O pa ia o tia whau, o pa ia e tu mau. O le malai o le whautu ngā tangia sa moa. O le malai o tō whinga sa moa e fofola ai le whala. Le siapa o lau tele wa uma o na tāma manu, a wā le paia, a inga. Tapa au, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, ma a inga te whaiwha. Ai nane sa mo o poto. Pa ia lava lea wā inga, ma lātou tama mo lātou wā inga. Le usonga atu mo mapule I tu au ma lātou wā. A inga I le tai, ma le vaa o fonti, ma sa moa. A wao na paia ma mamalu masani tu launa ia. O lea ua malu tawe e paia o le tātou malo. Hio lau fionga I le tamainga. Tu ia atua tu pua tamasese efi ma lau masiofo. Hio fo I lau fionga I le sui palemia, minister o le kapeneta. Sui minister ma le mamalu o le fono fatonu. Fio lau fionga I le fofonga feta lai. O le maota fono Samoa ma sui usu fono uma whiriwhiria. A wā Samoa ma lana whainga malo. Fio le paia maulunga o li I matama itai o le whaamsinonga. Whaamsinonga maulunga o whanua maswafa. Tai nane fo I le tu tino o whātaua ngai e malu ai le tātou whainga malo. A wā le tātou waso ma le wha moe. O lea ua tātou tepa I ula, matango I ula, futi a manu ula le so. A wā o le wha moe na lupe, o lea ua tātou wau whanga poto. E whātino se tasi sauninga, taua loa, whapitoa, I tō whinga le tātou malo. Tō fia lea, o le komasina, o surufa inga, I te tonu o le sa tātou malo, ma le tātou palemeni. O le tō whinga loa ia I lalo le whaavae o le malo Samoa. Tu sai ma le mata upu valu sifuru walua. O le malo tūtoa tasi le tasi iwa o no sifuru. E whaapere whai upu fitu. Ma le whai upu valu o le tūla fono o le komisina o surfa inga. Lua afe sifuru martolu. E tatau. O na iai se komisina alo ia. O le whala papatonga o surfa inga I te tonu o le tātou watenu. E leto e nāma se laina, ua mawai atu wasa o nisi fo I o tupu mai e o le tunu. Sa lātou taua veina le nei tō whinga maasa asa, le tau wha mautu wina, o le nei tū tino le tātou malo. Ma le talitonunga na whata oto e tātou matua, e iai, se tū tino whapenei, e tua iai le ngā luenga wha mau popo a le tātou malo.
E le to au te laina fo I tūlanga o le tūla fono komsina sut fa inga lua fe sul tolu lo fata oto ina hai inga fainga fa vai tai nane tūla fono e fa tonu fo la wai le ngaluenga o le komsina o sul fa inga o se I tūtino le malo e te tau lava o na tapena ato toa ma tapena I le tūlanga e te tau na iai e va lua so tau au ma le pale mene o Samoa. Va lua so tau au ma le fono fatonu o Samoa. Va lua ma so tau au I matanga aluenga ale malo Samoa. Ma o se matanga aluenga po se whala po patonga e te tau ona ave iai le whaalolongia al tatu malo. Ai sea o lo ta oto ai I le whaavae papa na mafu ai o na whaatu I le tunu. O le sulu whainga mo e ua pōpuanga tia. O le sulu whainga mo e ua le mautonu. O sulu whainga mo e ua manao mia le fesosoani. Pea whape ua iai ni whawhita uli au nanga. Tonu le malo, tonu le tunu, tonu le ekalesia masa mo atoa. I le tūlai mai al whainga malo filia o lea iwa se fulu masina. Talu o na tūlai mai. O le tasi le nei I tū tino sa tilo iai le wha taunu wina. Ma le filia o se tasi e te tau o na tau a veina le nei tōwhinga. I ala o mea sa whatati ai lunga o taitainga. Whainga whaavae ma tūla whono whatontonu. E te tau ai o na tapena se tasi. Awa le valawina o le komsina o surfainga. O le sa fatino inai. Tu sai mai inga o le whaavae le malo tu tasi o Samoa tu la fontu mau. Mamatau pu uma o le tu la fono komsina o surfainga. Na fata tia mai ai le tofia ina o ai le tai au le nei. To ono nisi o le tunu sa tusi talo sanga uma. I lalo ai inga ma whainga whaavae ta pena ai ia maua vanoa tangata uma. Ona fai leo le tonu mautu pea mai ale filinga sa mata mai e le taitai fono le komisio le whainga alwenga le malo. Ona tu ina mai le kapeneta ona fao ina mai lo lea ia ao le fionga le fonga fitalai ma le pale mene o Samoa. O le so o lea ua tātou patipatia le filifilia lo ia o le fionga ia vui Clarence Nelson. E vea ma komsina o surfainga mo le nei fo iono tausanga. Ato ai ma le tau aveina uma o tiute tala whengai. I lalo le tū la fono le malotu to tasi o Samoa. Le tū la fono tū mau. Tai nane le tū la fono komsina o surfainga luafe lu sutolu. O le ata oto ia usa ma ufainga wapa ia ia te oe sa tuala ma ufalingilangi. Fio inga ma le maupu, susua, fio alo wafusuanga, tainane, le ralatai, matua fetalai, masale mulianga. O sa mau whainga ia, na ua fionga le komasina, surfa inga o leo tatu au whanga poto le nei aso. Su i le ula lea sa moa ma lafo atu i au tau au, awa le tau aveina o tiute au ngalwenga. O tapu vaitasi ma io ina uma le kapeneta. O tapu vaitasi fo ima io ina le pale mene uma Samoa. Ile lafo e talia lo ia, lo firifiria, e avea. Ma komsina o surfa inga o Samoa. Ile nei ono tausanga. O tu maanga le tatu malo, mo le tu lai mai le nei taimi. Ta ua Samoa nofu le lei. E tā ua Samoa nofo whealofani. E tā ua Samoa nofo malamalama. Aua a manino a le mata o le vai. Ua toa fo i le tai. E aso le nei e leo se aso na whaafua veta. O le talitonunga leo au nei marka peneta.
a wai le se tautua e alu o fua. E lei foi se tautua e le tauia. I lau ngā luenga sa whauao, whaupō i le ofisa o whaamasinonga, i nei tau sanga e tele. O lo sila fofonga o le atua. Mai sa tapua i fo i Samoa, i au whaiva alo whirima. Mai le ai se masal salo i a te au nei o le teitai o le malo, ma le kapeneta, ma le fofonga whetalai. E tau mateina loutu lai mai, e te whesoso ani mai le mau mea o le alu nei teimi. Tātou vai lui tau a tātou whengai ma Samoa le nei taimi. Soi le lalolangi, soi le tāwiringa. Pua ngā ma whaingatā. Whawhita auli tātou te le manau mia. Whalau whasaina, sawaina. Whasioti tangata. Mea ese u whengai ma Samoa. E manau mia le tātou la lango whatasi. E whesoso ani e fo ia whawhita auli. Mosi o tātou atunu. O le matou te talo le nā. Bui, o e msi o whartua, sanga ia e ai o le tai, iau ainga, paulo mangafa. Mouto uma e la lango, o wae le o whaapele o tapo ia o whaipa. Ne yaso o ainga, paulo mangafa, malato uma e la lango, whaatua tua i lau tau tua o sa whaimo Samoa. Ia whaima vi ingo le tua. Ia sa inga ia e la io ai o le tai, ia vanoa ka peneta, ia vanoa le fofonga whetalai, so se teimi. Ia whai ai se whaasoa ini mata upu, e te sila fia. E manui ai si o tātou watunu. Pa ia male mamalu a inga, paulo mangafa, tātou iai le so, ia utou manatua, ia o tātou te talo, mor tātou komisina o solfa inga fau. Ia maualo na maalosi le tino le anganga ma le mafau fau. Ina ia tau ave i ona tiute o tātou tofia i o ia. O tofia ai e Samoa i le so. E tau ave le ngā luenga a wāse manuia o le tātou watunu. Aluia oe, ma le nei malosi. E te lave ina i sala elu mai limo mi tiana. A wā tāte whaatasi pe ma oe. Go with strength. You have rescued Israel from Midianites. And I'm sending you, and I will always be with you. So for my manuia. Ha malo sa noa. Ha taita noa I lau fionga le taitai o le malo. Sa noanga lo tātou malo. O le tau whawha lele foi lele mawalunga o le palemene o le whono usu tu mawalunga Samoa. Wa atu le tapo inga le tu tino pa ia ma le mamalo le whamsinonga. Hai le whano no ngā manu o whaululunga ma le o whainga alwenga whauina o le tala leia le tu. Tapo inga Samoa whafonga. Whamalo ma lele. Whaftaita noa wale whamoe moe le nei asu. O le mātou te talo. Utu mai le langi. Whataleni mai le langi. Whatamao a inga mai le langi so finangalo. Ta lofa ele whaingo fie le tau saino le saa o Samoa. A le saa whai mai mamalo Samoa le saa tila le whautanga e tō wha. Tau mua le tō wha. Ai o lo to o pe le finangalo le atua. Whaftai malele, whaftai sau noa. Sanga whamanuia le atua. I le whaingo fie le nei aso. Ia o le lao le nei. Mo le sao noanga lana fionga le komisina o sulfa inga. Le fionga ia Vui, Clarence, Joseph, Nelson. Ma le nganga whalualu. Ia o te taritonu mai au na pae lango ia le pa ia sau mata le tatou mafutanga ma le tatou tae au. I le toi tā vai ina i sfamtalanga o a Samoa. Ia o le atunu tofi. O le fale fo i o pō maao o soo lan tai au mai tu tulu i tau. Whatalolo la pa ia. A o le nei asu. O le a whangatonu le
malama mabili tonu le fia ma ina maanga I se manatu e tusa o le tato wha moe moe. Le sua lau sunga le taitai o le neisau ninga. Wha pea ia le au whainga luenga tutofi a le atua. Ai mese si au whanau wha le stala o poasa. Le tupu, malatu, wha aftaile a fio mai. A fio mai se I tulou tō whinga mat. E wha tulou te fo le fio o lau fio ngale. Tama a inga, le sui o son o le fono o sui tō fia, lau fio ngale tu I atua, Uncle Efi. Ma le whalitua I a whitwiria. A fio lau fio ngale pānmia, lau fio ngale auli o le maliatoa. Tai nane le malu o minister o le kapeneta. A fio vo ia lau fonga fitalai, lau tau wha au pa au muri polo. Ia masui o pan mene o Samoa. Ai meise le fio o le mamalu o le ofisa o whaamsingonga, ai meise na ia o uso mana ia o tō whawhine o tele tau sanga. Sa mato ngā lulua e punau nou a wā se manuia o Samoa. O fio vo I tato paanga masangi. Masui mai malo I fafo mal mamalo le diplomatiko o mfainta to fatasi nei ta ya. Pa per pa ia o le lasi o Samoa wa ufanga pot. I a inga ma wo ma e o masani. I le mautang e ma ilunga o le live stream o le Facebook. Faftai lo saunga matango fie lo fiongari. Le li fai fe au. Ia le lopo se fata sa tātou le nei tō whinga, o titali tōni, le ai. Ua whaia le tātou mtai sili le nei aso, tātou te fia ma oli ai. A wā o tō whinga umamlama mai le tua. E le tau fsiringia. Ua wala awina ai le nei tangata whatau wā, whaau wau se tau tua mo le atunu. E aona o wha marulu atu I lau fionga le I Palmia, ma lau fionga fonga le fon. Wa pe fo pa ia ma le malu o sao nei, ona o lau le au wai le teimi sa wha tapu la mo nei wha tau tōng. Ona sa au whai malanga inu ui whafo. E wha mai ana I tiute wha msingo. E whai au masui o Samoa ma le Pasifika. Ai wa avea fo I lea mea o mai tauina. Matulanga o wa whaawinga se fo I edisi I lunga o social media. Pa pia I o le lafo o sola vuia le sau e whaingianga ngalwai. Tau e fionga le li Palmia ma le pa ia o le mafutanga le neita se tasi lea whaafitauli. Wa fia I tele ai ata tau. Ma pe o sau nganga lau fionga. Ma le nofo whalo whani. Tangata o le tatou atunu. O le whao ngā se o le social media ma a penga te whailangi. Whatupu vesi ai I le vāo tangata ma te tonu o ainga. E o voi e kalesia o a fia I whaamtalanga sa ona lafo. Ma winga le mi ngā ma le popoi o tangata I lunga o social media. Ai mese wa afia tuai mal fana witi o tato lumana ila matai tai se ai la to mafau fau malato langona malato amionga o te talitonu e tasi le mta upu e tau ona silsila toa iai le ofisa komsinga o sufa inga e sa ili ne au wala e fofo ele ngase lea ua peio se wha mai ia Samoa ile nei vai tau. E telefo inisi ngā vaenga o le soifuanga manuia o tangata o le atunu. E tauna ngā I eisi saili linga mga luenga le ofisa tō fionga. O te fia o tanga I atu o lea fio mai le tamaitai minsta tupe. Mo se pākeki ala toi whaatatia to le mato o ofisa. Wa ofisa. Talia Roma pasia. Wa ofisa. 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 Wa ofisa
O tatou ngā luenga o te tali tonu le tau lango sua mai tau mwhainga umale nei ofisa le atau mwhai ai. Langa fo o tatou ngā luenga e pei o na sao noa le tai. E whai whaatasi mo le lumanai o manuia o Samoa wi ia le tua i la ngā lefa. O te whaftai fo i lau fionga le au malu o le malo i lau whaatau tanga o talia aloa ia ele whaatau whala i ngā paremene o Samoa. Mo le tofi ina o nei tangata whaatau wā. Whaftai i lau fionga le paremea ma le malu o sui uma o le fono au whai tūla fono. O te tautino atu o tiute ma matawhai oi e pe o na wholasia mai i le whaawai ma le tūla fono o le a o tau mawhai i le mea e ngata i le mawhai. E whaatino, e tusa e ma musumusunga ma le angang pa ia. Ia ma le tusi le na whai e lau tautonga nei tai au. E mori atu fo i lau whaftai tele i o wainga. O uo, ma e masani ma lātou, mo lātou te talo ma lātou tapua inga. O lewa ma e a le tau tua sa whaia mo le whaamsingonga o Samoa. A o lewa toi te tala mai e le silsili ese. Leisi whai tutoa. E wha au inai sa au nanga mo le tātou atunu. Momoli atu lo whaftai whapitoa si au mana mea si au tolua. Levan tausanga o palonga le fine i a. Ma si au whanau. Mo la o tau langolanga sua mga luenga. Na o le pe on sa noa e le li whai au na le li whaola si le fier whainta o le tūlanga o le tau ong sai ma le tau lava pale. E wate fo i malu poenga i tō pa ia ma tō mamalu pa whape o sasi si whaamtalanga wale a tō sa o tō silsila. Ia i lava le talitongunga. Lafo ia luu le ai ngā e pe o tato upu masangi pa mangalo mai so mato vai vai. For our non-speaking, Samoan-speaking audience both here and present online, thank you for taking the time out of your busy schedules to witness this event. I am humbled and honored by your presence. In particular, I wish to acknowledge our donor partners who have in the past and continue to this day to assist the Office of the Samoa Ombudsman. This is no better exemplified than by the ongoing presence in the office of two Australian volunteers. I think Rachel and Lisa are their names. I'm still trying to get used to everybody's names. Under the Australian Volunteer Program. As we all know, human rights and good governance are not new things. They go back to the time of the Greeks and the Romans, who believed in citizenship and representative government, and go back to documents such as the Magna Carta of England in 1215, and the time of the first king of Persia, ironically from Iran, who invaded Babylon and, according to the book of Daniel in the Bible, freed the Jewish people from captivity and declared that all people are equal and all have the freedom to choose their own religion. These are the concepts upon which the United Nations declared the United Nations Declaration of Human Rights, which Samoa in 1962 adopted into our constitution when we became sovereign and independent. So, when you ask what the Office of the Ombudsman does, it is based on good governance and human rights. Those are the foundation stones, ale ofisa. You are probably also correct, Fionga, that not many people know what the office does. Well, that's going to change, starting from today. We will try and ensure a better understanding of what we do to the people of Samoa, and we will always protect zealously
their rights as people of this country and as people of God. There are many modern challenges. The protection of children and other vulnerable groups from the internet is a big concern. Other countries now are limiting the right of access to children to the internet. This is something we need to think about very carefully, because we just do not take what other countries do and apply it. Samoa is its own country with its own social strata, and we need to be always very conscious of that. We also all know about the high rate of sexual and other violence against women and girls, still ongoing. I know from the time that I was a judge in the building next door how horrific this is. And we also know that we must secure for future generations the right to health and an adequate standard of living in this country, which means also the right to a healthy environment and a right to freedom from damage caused by climate change, loss of biodiversity, pollution, and now the new threat of seabed mining in the Pacific, which is occurring next door in American Samoa. And I assure you, will come here at some stage and will affect our country. For these things, I will make the apology now to the donor partners. I will be a pest to you. I will annoy you. I will keep banging on your door for assistance until you open it. Because the Bible says, knock and the door shall be opened unto you. With your guidance, the office will seek to work together to make a better Samoa and indeed a better Pacific and a better world. I think Michael Jackson said it best. If you care enough for the living, make a little space. Make it a better place for you and for me. Whaftai, ia manuia tele le neia so le alofa ma le anga lei le tua. God bless, so forth. O longona le maota le nei tae au. Whaftai malele, whaftai sao noa i lau fionga le komisina o sulwhainga. Whaftai fulu tō whātala i lau fionga hui na nawa taua. Mātou manato le tō whawhalele le pa ia e whaifo. Malai ola mna whonga. Wasa tuala mal maulunga tau si watele e salmurianga. Whaftai sao noa. Mātou talo whaauau. Anga le le tua. Whasawali lau ato amo. E tu pe le maunga e pe se moli e suru atu lo le malamalam. O asa moa mana whanau mo lumana. Whamalo whaftai. O tato o mai le taulau meo le tato whamoi moe le nei tae au. Ai le whai le talo whai ua le nei sao ninga. Whai lo leo whatau waa mato whatau mo le mole le fionga le fonftalai. Lau sunga le tateo le sao ninga, lau fionga le li palemia. Sui palemia ma le paia o le kapeneta. Ma se foi le paia o le tutino le whamsinonga. Fia mai o lau fionga le tamainga ma le masiofo, lau fionga le komsino sulfainga ma le paia o ainga. Moli atu le whaftai tele. Tāpo inga foi le palemene. Whaftai tele. Uma malu le sauninga. Ma tū maulunga le whamau moe o ale wala wino le komsino sulfainga. O lau tau tali whalo alo. I le wala watu le fionga le fonftalai. Kau tātou tala le nei aso. Kamo le malu le alofa ma le anga le leio le tua le afio atu. Ua tāpena le fionga le fonftalai ma lona ofisa. Se tau mawhitanga tala whea ngai wha le soifua maloloina. Tātou te tali suai ma whaisi tala maali e tulo le ngana. Tāpena ina i potifono komiti tu atu i nei. Tātou te tali sua fantasi ai. Tātou lu au ma tātou whama vai ai. For the sake of our donor partners, we wish to acknowledge your presence today
On behalf of the Speaker of the Legislative Assembly, thank you for taking part in this special ceremony, the official swearing in of the new Ombudsman of the independent state of Samoa. We wish you all the best. We pray for His blessing, His guidance, and His healing to be upon you always, now and forever. Whaftai. O te wala watu malanga whaloalo, lo sungal taitai lo sauninga, e saunia se talo whai, whai wale tato sauninga malanga whaloalo. Malu malo pa ia I lunga nei atunu. Tai o le atunu. E malo, tai o e kalesi. Pisinisi mai umolo ngadu lue le atina ino Samoa. Eilo manuia ia mui Clarence Nelson malonai. Aftai lo fia mai. Ia fo I le vi inga ia te oe lo matutu o le tulta male alo male anganga pa ia. I le swafa pele o Yesu Keriso. Amen. Amen. Natural Samoa water, the taste of nature.